amukira igongona aria ngoro yakwa. I'm telling you. Ati maiga rucio kwina muvira. Igwa maiga rucio kwina muvira hai. Game ni kati ya nani na nani? Nasikia ni hii timu yetu Harambee Star. Wakichuana na ni Gambia ama ni Gambia ama Zambia. Ni kitu ambayo inamaliza na bia. Zote ni mbia. Gambia, Zambia, you don't know. Na nilisikia waliambiwa. Kwa zile manyumba walikuwa tunacheza na hii timu ya Gambia. Gambia. Yes. Kogo ni rucio. Na maraza akiroha haria kiria. Maraza akiroha Kasarani. Marega guthakira ta Nyayo Stadium niki kana City. Urucio ni gudigithagia. Kana gikira kirikio gitagwo kiria. Gitagwo Taranta tikiriku. Taranda heranga taranda ngando. Tikiriku. Ngi ndukiona riu rucio ni mauga ni makahinga ki. Maiga ni makahinga barabara. Ati hada riu marahinga thaa cigana rucini. Kama kawaida 6. Na matihingaga 6 rukaherio ni mundu. Aurandi kuruca igiri ikoragwo ihahingite wega kindu thaa 10:30. Yes. Niguo makorandi kuruca igiri ihingite. Ndui matiri mahota gutariria wega kire gituma mahinge. Ona ndi ndona riri the essence ya kuhinga tene na muvira nobody has ever ona guti mundu wa explain wega. To tariu muthi Nairobi ri gwatinda guns. Yes. Umuthi. Muroni muthenya ungi guns ikiya Nairobi muthenya farigisi. Yes. So the question is niki giki kira gituma mahinge kiharo kiu. Kana barabara iyo to ni barabara kihingagwo. Ningira ndigagwo atiriri. Maigaga ati anga ni kuhe ample time andu aria marihite ticket maingire. Atiriri. Yes. Tareke njuri. Mundu rihite ticket ri arakihingirwo niki na githiti waguo kumenya aguo kuingira kiharo thaa igiri cia rucini ta andu aria. Na ti wigiririku wa mundu tarihite ticket kumenya uria rihite uria kuingira. You know, kuna siri ndani ya nduma. Of course. Iria tutoi. Kuna siri ndani ya nduma. Tondu ringi na ringi ni ukira gukeuria atiri what is really happening. Yes. Riu ni maiga na magakihinga riu koguo nita kuga atiriri. Mwena wothe reke twite gicigo kia Mount Kenya. Gutigaingira Nairobi. Gtigatonya Nairobi tondu menye atiriri mukagiginyanira Kiambu Road ireme. Yes. Mugiginyanira Kamiti Road ireme. Wanyita. Yes. No menye ndukoya barabara ate akuga ati ni ukaima hau ati utonye oti uthie ugere iria itagwo bypass. Mako mahingite. Mahingagira hau kihunguro. Yes. Ko mako mahingeire hau. Ngagetha kuria kungu ngituika ati ni ukugera. Gutire no ubukire. Reke tuge ungenda guthie wega ri. Ni wakinya haria Jomokori. Kana utana kinya we tonya Thika umite na Nyeri. Tonya ki? Tonya Thika. Yes. Tweka ni ugo ukite na Gatundu. Rona? Yes. Waikira Gatundu. Wajita? Yes. Wakinya Gatundu ri. Ukatu. Nyita barabara ya Ruiru. Yes. Handu hacoke na Ruiru tondu hagakorwo hahinge na ndukona access ya guthie kiria ri. Oya barabara itagwo ya kwa Maiko. Yes. Wanyita? Oya barabara ya ki? Ya kwa Maiko. Ya kwa Maiko. Yes. Twekania na barabara ya kwa Maiko. Ukonyitane na barabara ya Githunguri. Yes. Riu umirire Kiambu town ni getha ukinye Nairobi. Yes. That is the easiest route. Toro noiga ugatonya Ruiru town ona hindi wengi. Yes. Gutiathiekire. Ni kuri mundu unjiraga ikarire Ruiru town mathaa macio. Of course, dari umwe wao 4 hours. Ruiru town. So there is no need. Yes. Riu eta bere ndureke kwenda githidi akuhenjira. We wona wakinya haria wacomoka haria ucomokaga ri. Wakinya haria kiria ri. We na githidi wakima handu takinyite Thika. Ni gaima witeithie. Okaima witeithie. Yes. Na githidi ugagicoka ucoke na Thika. No nginya Wape ucoke na Thika. Muthuri. Yes. Wacoka na Thika ri. Utonyere njira ya guthie Gatundu. Iyo ya Jomoko. Ni weyo. Uhurane na njira yo. Wega piu. Hatire bata uhuthe mathaa mana. Asa. Kaba uhurane riu neyo. Yes. Wakinya Gatundu town ri. Morie njira ya kwa Maiko ri. Kana ugatoroka na Ruiru. Tondu riu ri. Kuma haria Nips. Irio yothe gakorwo yurite jam. Yes. Tondu wa mbere gutigathiika. Na ngari icio ciothe igakorwo ci barabara iyo itigakira haria kihunguro. Itigakira hau. So, ni wega wibange
na ndakurie kuma mundu agura ngari ni endaga sandi to pakeni chiu asa ukoruraga guku gumitai-ini nigetha ukamenya njira like serious ni eresi ukamenya njira ndicio wega biu tondu riu ri ni ukwaga guka na ni tugwetereire no menye kwanja riu ri ta rucio niguo njei akinyaga guku etigetie ndagika 4 akaiga ni jamu akaiga ni hindi twarekererio riu ukiona no riu ni ona ndirona ri thirikari ni ibati ga consider maundu mamwe muvira ndungereka ati bururi wothe urugame mivira giturage huragwo mivira turagwo huragwo Kenya tuturatuhuri na harambe turite thakite na timu iria ingi Mozambique ni hindi turaiguire ati barabara ni irahingwo kiroko no the government should come and tell us what is really happening tondu ndungitwira ati ni uhoro ati wa mibira ucio ni wana is something beyond na nikio rakora riri Akenya ingio ni marahoya muno riri tutikwendera harambe no hotani tondu angikoo ni kuhotana ri tuturetwo igagirwo mabarari especially ndo mauti Kenya ri tutiramienda ithuĩ igikahotwo rucio ngikaigua atiriri Wanjiku ndarehe njohi ĩngĩ haha rũciũ Friday tũtire kũndũ tũthiĩte na tũkware tũu nĩ twahotwo igira njohi ingĩ igĩrĩ haha na ihenya mũhiũ nĩ rwekire nayo ngĩehuhoranie horanie tondu irumire igakorwo kuo na rucio yes I'm telling you hindu yengi barabara o jamu ri yakinyite riri tukiinuka twina gathaia ri twakorire jamu yakinyite o hakuhi Juja actually de ha hetagwo asa de wona wokera rucio ri yes ukanjuria bara where you just call me yes gakugeria cocoro nginya we one town thiini ura tukaga nginya hindi ya mirurungano Roigwa twagita guka guku ithu. Inye mutimo wa guka. Gukira mabiu ri. Igukituka ni kware mabiu. Yes. Ndigiaga andu arika na atatu. Ingiariria. Oigwa ha Kijabe Street na ndege. Yeah. Uga na ndege uko ugo ri. Otiroga mande tudurako hare witeithie. Witeithie ati haraihu. Aza. Uigwa ha ukiruta wira warikia kuruta wira ndukumenya uri ukuinuka ningi ona ngojera no ni no njende umirire town na Valley Road umete witeithie uke gutwarithie cocoro no we Valley Road yes umeru na Valley Road riu ukite ugo tonye no tonye na akinya haria kenda haria handu anti corruption yes abe chuke ngari we no gore ndakinya kuma witeithie thutha wanyu kuinga barabara mwana tutu wira musafu muno maundu makarugama nginya andu aranie kwendaga guthie rucio ndungithie ciana mathiko mathikane ni undu wa kimubira kia Gambia nawe ni makonyorwo aiko maritura matuhingagira bara uguo ri tondu mangiringwo rucio ri tareke ngwirwa maundu maikaire athiri makonyorwo mangiringwo rucio ri ona tutiri handu hega qualification marega kuhuria mivira o Zambia niki mahurwo ni Gambia ri Gambia kambata iguru itu na point 7 ate mahurwo ni Gambia irio aria matotongoretie group ine yo ri red na Kenya hotani no igwe aria matotongoretie group ine yo ri ni Gabon mena point 18 Ivory Coast 16 Burundi mena 10 Kenya ina 6 Gambia ina 4 koguo Kenya ingihurwo rucio ni Gambia kambata iguru wa Kenya na point 7 uguru we urenda Kenya ihuru ni huru agiko turi iri kuri uka mubira uko tukahingirwo bara mawira maitu mundu uria wina wira guku Nairobi town wake wa kwandikana na riha igoti to muthenya ucio agagitira rucio nigetha na ithu tugie na uhotani wake ni witu ai muhotete mukanjita ng'ang'ana oti wa kihara sawa tugeterere ndireciragia bururi uyu ni ukinyite hau no reke tukirorera maundu